Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu selamu ala Resulina Muhammed ve aleyhi ve sahibi ecma'in. Hurmatlı Müslümanlar. Biz Ayıp qarı menen Ruqya okup, mınal jerde uy tazalagany keldigili. Uy şul jerde tazalap жүрөбүz okup. Bul jaka bıçak sayıp koyuş mümkün emes. Bul oşo sıyqır Qaradubanyň kesepeti. Önbösün, öspösün, ошол жерде куурап кетсин деген ой максатта болгон окшойт. Мына Ayıp молдоке бычакты taptı. Мен мынтип сайганда дагы мындай сайыш кыйын өзү негизи. Сыйкыр чыгарабыз. Мына караңыз. Буган сыйкыр аябай күчүнө киргенде, бул ийбелеринде кыйнаган ушул сыйкыр да. Бул сыйкырланган, мына учун бияка ийилген, мына сыйкырланган бычак.